हंदकी कोविड-19 की मणिपुर पुंबदा हान लेना लेरमद्रगसु अखोगी सिलिनाउ सिंह इसा सिंह मपानदा लाइक तमुबा थबक तौरुबा लायेंग चलुबा कांगुना रेड जोन एरिया दा लेरुबा कांगुना टोटल लॉकडाउन तौरपु मतमदा मोय मोयगी टेम्पररी लेरिबा मफमदुदा लेबु यारक्तबदगी अखोगी स्टेट सरकार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना लुसिंगगा अमदी यूनियन मिनिस्टर पार्टिकुलरली हेल्थ अदुगा सिविल एविएशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मयाम सिना तानरगा एयरलाइन की ना वंदे भारत अदुगा रेलवे की पीयूष गोयल मोय मयाम सिना पुल्लगा माई मागी मफमदुदा इवाकुएट तौरगा हनगिनबगी अरेंजमेंट तौरगा अखोई मणिपुर गिसु ट्रेन दा मयाम ताबीगिरिबदुने हौखिबा था खरदा भारत की मफम खुदिमुक्ता चाइदना लेरुबा इसाई सिंह मरुमपांग सिंह इचनिसे सिंधु रेलवेना पुबिरागा जिरीबामदा यौरखी मदुदा जिरीबामदा लेबिरिबा प्रजा इपाइपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अदुगा सिक्योरिटी की मेडिकल की मयाम असिना पुल्लप कोऑर्डिनेटली मतेंग पांगगा मणिपुर की प्रजा सिंह मयूम मयूमदा इहोन मदु तौबिखिबा दो मदु अखोई काउबम थोकते मसिमा अगिदमक्ता जिरीबांगी प्रजा सिंह अमसुंग डिस्ट्रिक्ट की लेबिरिबा अथॉरिटी खुदिमक अहानबदा इना इकाइफुनबा अमसुंग नोंपदु उसरी कनागुमना हाइबे याय कोविड की टोटल लॉकडाउन तौरिङै मनुंगसिदा करिगिनो जिरीबामदा चलीसेना आई मरुवापांग खरनसु हांगी स्टेट की अथॉरिटी ना सु हांगे आई सिदा नते हौखिबा नुइ मरी मंगानी की ममांगदा करीमता टच तौद्रबा जगह दो अनटच एरिया दो आई टच तौननबुदमुक्ता सतांग नोंकाम विलेज ना मणिपुर की बाउंड्री पिलर नंबर 82 83 की मरकसिदा there is no way to connect with the Manipur ado aina 1974 की 24 October da mafamduda chapam matamda lambi leitadana ehak lokta nongkang lok edu about 10 kilometers khong na salakanda khunna du da chatpa ngomki oje after 46 years aina ngarang nahan amuk covid siga mari leirana atma nirma bharat aidana prime minister ki lauthoiba self dependency self reliance aduga productivity in the farm level aduga khoigi skill and semi skill gi khoigi leiba mayam se makoi covid manungsida nation gi economic breakdown to matumda personal sen thumgi phibam su sokchalak se kramaina phansige haibi matangda cane and bamboo aduga coconut plantation in collaboration with Central Agriculture University Manipur University asi pullaga khoi satlaga tawrui adu hala matungda another border area in the northern Mauda amusalaga Maugi Praja Singhi Kogi COVID Manunda Mogi farm production Hanganaba pig lapsing Canon Bambugi Sai Panjagi Badwana Towi Adamai Todana Ahum Lak Suba Hongtang Oina Jiribam the Yam Saninki Jiribangi authority sing Unaninki Jiribangi Praja Sing Unaninki Maramatuna Ayunda Lejaba PPE Yakai Marikak Jiribangi Praja Singda Amadi frontline the warrior or Viriba COVID की करे हाइगनी लाइफ रिस्क होना तौरीबा अदुदा तौरसु मतेंग पांगबा यागद्रा हाइदना कोई ऑनरेबल डीसी की खुथांगदा सीएमओ दा करिदा यौगिनबा इसिनजबा लाखने मासिदा नुंगाइरिबदी जिरीबामसी कुइरे 1975 अदवाइदने इहाल हाना हिमालयन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मखादा आई सर्वे तौबा लाखी as a researcher amoy survey to bolai matamaduda jiribam tipai muk eno huji haidi se hana man bahadur road haidana masi kakpa hormase sibapuri khal phawda kakpa horme ina lakhu matamda adui makhata na kakpa yoromdri adu huji phawda leiriba lambi ki condition se akhoi ki sarkar lae ai ki party ki sarkar lae jati da yamna sensitive oiba road transport ki minister lae adu phawda akhoi ki support pagi se prime minister modi na pamjariba hekta akhoi ki khudong saba leitawa praja singda all weather connected to by 2022 da drinking water mayum da phangalu
electrify to halu hai base housing gi kari gi lai base kaya yamna ikoi yobu ngamage hai do madu gi policy do madu aingon da update to ni ba adu ga loina na kum puraba national highway number 37 la 53 la koi gi sir 37 Imphal Jiribam road ase haukiba chahi 1980 2014 da ai ahan boina MP gi lep da ka gi de adui matam du ta masi survey to na bakan hai bani BRO na purami BRO gi sigi kat kalai da no ko gi usa thon dar ke no lebo campus to madu da sangi hai bo unage ya ki de matam du da gari gi rup siga sorok ki mayai kutha garga leiba condition do ngasi ngarang gak su adu gi same condition da amusu la ame masida sahi ani gi mamang da hai da 2017 da Barakne Makrune sigi thong se within 2 years complete tongni hai gi de madu tawrabra tawdribra kari stage lege se masi su yeming rang breeze gi authority aduga NIGCL gi kangbu aina station tawbiramu haidana moi si kunai unau kanda moina piba excuse adudi aikoi gi prajabu singna bane na aina people's representative moina aina feel tawi for the last many years antas unwork lethargy lethargic torga lei base moina maralama pise underground na adagi economic blockade na adagi covid na long suba haidna som the pi madu aina ama bhau ya ningde haidna moida flatly haire by 2020 gi December bhau manungda 2 bridges should be completed aduga loina na sorok se hana BRO na pairam badagi buji NDC na repairing work se pai bani moi repairing su tawram de ama bhau tawde ado I di mase I will be reported to the floor of the parliament aduga concerned minister da I personally salaga haigani masina noina direl tawriba lambi se hek palan ri bhauba manipur gi praja singsida nokoina ikobu torture tawre ikoi economy da noina direl tawre masi gi whole responsibility road ki construction puriba thong sariba noina pugadabni aise ai masi parliament ta haigani haibagi moida su thamme ai soidana su haigani nasi poti sine ina ngasi sida laksari se adu yam ngai badi honorable DC aduga akoi SP Movi aduga medical superintendent aduga chiri gi CSO Singh aduga media gi kangbu aduga ai maru wapang hang de uli bo kangbu se love ai lakan the free and frankly kari tawsigen haibase masi gi ai monda feedback amasu bibi base masi gi am ngai ngasai so akoi Movi sahib na ngonda pangre Jiribam gi hujik lifeline oiramnina truck mayam lae traffic volume hengale gari parking laite do laite basi karigino ain thiro kanda only terminus sananabagi lamdi acquired for about 7-8 or most probably 10 years labukta kansalaga sangmasam saraga thawoidana thambase masi aina honor kari haigani puksel sengna district ki administration da lamdam sigi prajada masi democratically amuktang report to view aisu aigi level da honorable chief minister dai haijage on behalf of Jiribam masida thuna terminus se saraga bus singse systematically truck singse systematically parking taunana ba adu ai madumasu ai honorable chief minister da haijage haidana mayam da ningsing jari ko